kami kita nana teh kopi colo. Mana Mate mo ako na to di soting yan. Soting tarong ha to din siya dito. Mana yung patami ito bunti kanta ko lalo. Jadi kanta ko cantik. Kami mo pangutadana. Halikan diwar. Oh, Apa nilang kande? ano? Pisang. Sana agad mandar kade daw. Kenapa saja kan dua? Balik. Dengar kabel lagi oh. Di syuting banget ini kabel lihat logo. Mate mo ako haji dia pa syutingnya. Hindi ka bojok ina. Kasi gete atau tenawa. Kita banget ada tahu. Naku na rin ako di syuting banget. Toma lolo. Melo yo kopi na ba? Ay dapat pa no ko kanya dyan makapa mo an. Coba ri. Kabare kira. Coba Paris na kabang kopi sih. Mini cafe. Kanilo wala na ini ayu. Mo. Lima mi. Kopi saja kopinya. Di sini ana masang aku. Iyo, ri binarakan aja. Ada di sini. Aja kenal enak. Murah ko kung sa principal ni matira ko. Gumana ni wala di. Iyo ni ra pa. Ah. Ito angin rajol o na. Pasti yo solo tío. Wala na ni to jang le. Ano mama ko na? Iyo, mate makuna we. Buda mo kena. Hindi yung usap ni oto ha bade. Ay. Mate. Ini atau marang musuting aku mandar ka. Mana te marang mau musuting. Pasaden kita dulu Iya, nareman nilai di syuting ngomo. La ilaha illallah subhanallah. Itu ya tong syuting mangkarawan. Ada tahu depan itu ka. Ngaribit-ribit sih. Budak tapi ini budak piamon. Dia mau piatomang kamang tanang langsung jente kurado kebin. Lagi tu padangasan nyata mabalulang le. Mang kami ka. Iyo. Maluang ni piate umain din yun ay umasan johin. Jangan yang san kasi Oke. Ada tarasi. Nak mama di. Apa tunggu? Masa udah pono haji. Ada nak kalitok kan do anun na napodo kan napagaja dia toke. Yo ada itu. Bukan teras namanya itu belacan. Tahu mari matang ko tahu na ciang ko itu anu kalian itu toba iya. beda bang hujan na susi Nakwa susi asangnya to naman mera ko Elia solaan to naman ada lah ko lihat to kan dia ambe mo cia ambe mo ko bahar ko tu ne pade me tahu na ko we aku ko witeka tongan
Sana pa, ya kemali manganila ko kedai. Tuliundin atau tapi mabela baran perhatikan ko apa rati baju na po jo te apa rati baju na po ka na ko memang kelia to sang lucu-lucu to ra ke mangkada ke manganu mang curita. Iyo wi mang to para do na patamo itu na ko na ko biya halin to mangkada. Iyo wi di tago pa po ano wow mas iyo ay itu apa? Satu kayu cakep. Apa? Di mana? Anak. Apa nuna? Apa ada terang? Udah aku nak. Nama. Hadir kan anak foto taruh kidawi mate makuna. Apa tangan ada dan rinci. Anan. Binasang. Kan dito ang pesan mah biri-biri. Apa kamu? Buda murah kaya wajir. Maki aku kukite tu kale fulan koma tumbang aja. Makita yun. Oh, cak murah tu kayak bukan yang kita. Ja. Mama. Mari gini menapo program. Astagfirullah. Udah mau diri Buda mo. Ano pakai ano pa? Ano apa? Najak to bang alibeke mo soting do. Alay mo isang ako para musok. Pangano na medyo may kano. Apa? Ano, pisang na lagi sama ano. Era na pembeli melako. Ke mukan ato kalau aku shooting ko mo tanta mga mode kyo mga mode mo ako sa atin manggencung man na. Yung to rumah sakit mo shooting nari coba dekat itu kajau si becu dia lah anu le yang bendera ke dinyan. Medo saadan ramu anu musutin di ratusan. Dari rumah dia nih. Krim tuh. Senyum-senyum Ricky. Iya, ay. Ya bojong ka aku senyum lah. Parung di bar itu kameramu. Ay. Kamu senyum dah bojong. Bojong memang kada. Coba dulu namanya Grensi. Dadah. Apa yang mau ambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rinci. Mabalon atenya to biasa. Oh, dempe buanat kia to di petang. Ini kan biasa. Mantap. Pakai apa ini kan? Susu tukar tetap. Tanya susu tepukan dekat. Na cucu mi, susu creamer. Kalau kan mesti tapi di nolong aja tuh namin susu jo. Ada apa ang pesa ni ko na? Masa tingkaro mo kumubara. Kamu cuma shooting na mubara, aku mau toda na ano daw. Terus tuh teman bahasa Indonesia, mau shooting ini murah na aku mau shooting masa teman bahasa duri rakuna. Yara jo teman bahasa Indonesia mau shooting. Ini emang kadang aku bahasa Indonesia bahasa duri. Napahanor kita tuh, kena tonton itu saya dah napahan nih. Naku apa ya napo jatuh bahasa apa? Mure bahasa Cina na tangia, bahasa Korea na tangia, Bahasa Malaysia, Bang. Enggak, bahasa Malaysia, Bang. Iyo, itu jo tanta. Itu tanta itu cerewetnya. Dia cari pak timun. Ay. Biar kiranya. Boleh ya pabalian salamang yun na lagi yun naman. Ano, bumbu pecala. Bumbu kacangnya mah bumbu kacala. Dito sirangan itu. Misalnya bangan itong garaga din na tulira. Ano, lang nalir at masapa pero sang din na pakatang ko jo nalini. Abo aru jani. Musen ko aru jani kan. Rujani, siapa mau makan rujani? Woi, mana kamu makan dari rujani kah? Besok aku bikin. Masapa? Ano ra, kita mau kabayo na rujani. Aja kacangnya kita karagi tapi alam ni jo bumbuan satu. Bumbu kacala. Kan? Beda masuk. Wah. Biar kata darah ada kan. Tambah. Iya, melokan. Pasti palitin tidak ada palitin kebanyakan tuh kak. Susahnya tuh para Kenapa palit? karena kita mati ke kaki. Oh, mati iya leh. Ini penting. Itu jalur rata ya. Macam apa misalnya? Kaloko. Oh, Nyaman toh? Kawan aja kan pun. Anong ko dyan sa bantara na?
Guna mo nung Wala na kecil din. Oh, dan mana santian din. Mana tuman ito. Udah kaya. Ay, kamar gana. Dua ni nak. Tandar lu. Ada. Basta ni ano sang sitang ka di kanding ni. Ano? Hai guys, kami lagi makan pisang pisang apa pisang natin to dialoy. Dan keju dengan coklatnya enak sekali loh. Apa misalnya tuh? Saat 3 tahun televisi. Langsung. Kaloko. Yo, Pisang kaloko. kami lagi makan pisang kaloko. Kanini ko rin ito ano? Jadi ini ada kaleko. Ah, nagapali ka ako. Anong chiduk kunti. Sapu yan. Kan deko tuh jadi ada macam ini tuh nila ni kan ini aku jasan itu malu macam ini. Ganun nga pa. Wih, masuk. Wih, ya aku temelo dari senangkan dekan anu keju. Ah, banyak tuh apa? Woi, Nang kamu dia, na sama pa nalis na jo yung mga jo nani. Yung kami ajo yung tunani muanem. Bayi nito dato rogo. Tapi yang kan tapon kontra na. Batang kan dukun sa kajao. Kaya orang pakai tahu. Ah, orang Indonesia tuh cari jatuh ke sana pasti. Orang nggak tahu nggak tahu. Nakaraman na madungunat jo. Jalan. Oh iya, itu sangat.